Kastalatibyan! Ket ita, adto iti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao, ako na. Saan ka nga utang, no saan mo akabailan abayadan? Tampok dito'y programa tayo, Kastalatibyan! Kanya na kita nakasupo tayo. Agdamag ka pay lang. Tulungan nakit di amang ibagkat ka dagitoy ije kusina. Nag-grocery ka? Nangalamit ti kwartam? Ay, question ka la, question. Isuntumot lamangan ka. Mas dawak man, tanagado ti ginatang mau. Ay, awanan ti ado a question. Na. Ibagkat mo dagita daduma. Kita-kita anak pay lang. Ay, diskumpyado ka la unay. Karni ti sidaan tayo, nanang? Fried chicken, kunamot ah. Mabisin akon. Ken anya ja imbagakkan ka? Ano na imas ti sidaan tayo? Anya tiyawag mo kanyak? Anya day jay, nanang? Nalipata mon, ano na imas ti sidaan tayo? Mami, tiyawag mo kanyak. Ayun, gayam. Mami, gayam. Ala, ing kaayabanan dagiti kakabsat mo, tamangan tayon. Wan, nanang. Inakayaban idan. Mami, kunam. Ay, wan, mami. Ada ketchup tayo? Adda. Sige, ing kaayabanan dagiti adding mo. Ay na, awanan tinabati aparakan ka. Itaypay lang aming ngay ayabanda ka. Di orek sida akton iti tuyo. Itang adda na imas asidaan, agbiro ka iti tuyo. Ay, puro frozen foods tagiti inalak asidaan tayo. Mas dawak man ken ka, Perla. Apay, nangalamit ti inggatang mo kada kita? Apay, nuawan kwartak, saan akon ang makayawid iti naimas asidaan? Ay, nalaingak a dumiskarte lakay. Saan nakaskan ka nga awan pulos ammo nang agdiskarte iti biyag? Oy, Ingrid, naimas day tabalon mo Wan, longganisa. Sika, anya ti sidaam. Suilaeng. Pagkudwantan, aday ti sidaak. Oy, mabalin. Oy, sige man nga ron. Amom, paborito ti longganisa. Gudwag nga roden, wan. Amom, madmadlaw ko akanayon anaimas ti balon mo asidaan. Adda nga min kwarta ni mamik ita. Mamim? Wan, api akas lamas daaw ka? Apay ang mami itan. At paano talang matananang ti awag ta Mami kano, ti awag ko kaninanang ko. Nukas jay nga do ti kwarta na. Oy, kas joy. Uy, kas lagbibisin no ko Ay, nakunamot kan ka. Ato di si daam. Inutom day ta. Tani, nagado ti balon mo nga inapoy. Thank you, Ingrid. Agkuyog tamanan ko maamangan inton bigat. Oy, anya ngay gayam ti balon manan inton bigat. Hotdog! Hotdog mat ti balunan nyo ita ije eskwelaan. Sagtatalo kami kadaading ko Wala, tapno awan lugi. Nanang, napirdin to'y sapatos ko. Kitaam nalukyab ti swelas na. Nan, kita akman. Mabalin pa'y dayta. Daita kaon. Anya mo ta daito nan. Kababain, kat kabarbaro ti sapatos dagiti classmate ko. Bayam, taigatangan kanto iti baro. Yay! Di sa bali mo't akulor kan style nanang. Wan. Angam, anya jay kunakkan ka, anas kan ayawag mo kanya? Ay, wingayam. Mami. Agbibisin ka mo't ang maawagan iti mami. Apay, ada kwartam nga igatang mo iti baro a sapatos ti anak mo? Manuti ka sa pulam akas, kumaray. Ada 6,000 mo dita? Para 6,000 lang. Ada. Ay, sos.
Inruwar mo mat adagusan day tasagsa sa nga ribhom. Bilangan ta ajay utangam ako nam. Manon, 6,000 laeng, maray. 20% ti interest day ta, maray. Awan, sige laeng. Manumot lang ay day ta 20%. Sige, inayon kung dito jay inutang mo a groceries idi Wan, anya lakit din. I-plus mo lata, di talistaan. Umanay kanyang dahito ginatang mga sapatos ko. Mami. Wan, mami. Umanay kanya. Sagmamanungay day ta. 5,000 laeng. Anya, nagninamatan. Diyak pa'y napadasan tinagsapatos iti kastat kangina. Ipasikat ko kadagiti classmate ko. 5,000 ko naman. Ket, kasano nga dagiti ading na, ay agsilos dagijay. Agpagatang dan tumot iti sapatos da. Saan pa'y mo't anaperde dagiti sapatos da? Gatang kay lagatang akaslakay labak nang. Ay, adda ka manen na kontrabida. Uwan nga rod man. Sao ni tatang. Apay at tatang. Di no tamami ti awag yung kaninanang yaw. Anya ti kayat mo? Daddy mo, tiyawag daken ka? Ay kiun Ay, saan mo abagay ang maawagan iti daddy? Taawan mo't makukwartam. Anay ko! Ouch! Nya ka mataning grip. Binadagam man ang tuysaka ko. Ay, sorry. Ay na, kabarbaron sa mananday ta sapatos mo. Itamla ang anadlaw. Why na, nagmayat man. Daytan sakit di katiuso ita sapatos, Kat talaga, mat. Amom, nangina da ito sapatos ko. Katwan. Ay na, kaya't kumatikas ta sapatos. Hangam, saan nakabaalan agatangan dagiti naganak ko. Nangina ka nung amin. Bagay na da ito uniform ko niya. Ay na, makapaapal ka mat, Ingrid. Akuray ka. Bimak na gayon sa amatan. Apay mo tanak ko nam dayta. Takanayon na naimas ti balon mo asidaan. Ita, nakagatang kayo iti sapatos mo anangina. Hoy, adu ti kwartayo Medyo! Apay ngay pare, hindi mo talag tudon. Ay, wala nga rin paray. Dahil tamat ti oraya. Matay samet din dagiti mula ka na tanga. Ay, dahil tamat ti may sa pag-nervyosak paray. Sapay, nagado dagiti mulak anatang ita. Sapay, puro utang mo, iti impuunak dito pare. Ta sino ngay matisan nga umutang. Problema no sa dino nga tanti pangalaak mo ti pagbayad ko. Anya ti ko na genius, lakay. Ape, di mo nangag. Madamaak nga rod nga aglutluto itay. Dahil ito'y kanutikag. Mabayag ka no ang mapasaran tayo. Ay sus, kasanon nga'y dagiti mulam anatang? Ay, dahil nga rin tidakil aparikot ni abo mabangkag. Apay, saan ka di adim makkel dagiti mulam anatang? Kasano dumakal ka, nagbayag mat, adi nagtudo. Ay, kasano nga rod itan? Yung kangamin kita na. Di ka mangamin bumisbisita, iji bangkag. Kumare Perla! Kumaray! Sa dino ti papanam? Ay, kwamaray. Mapanak man ije bangkag nila kay ko. Sigurado amapan kayo agburas iti bunga dagiti mula na anatang. Iso nga rod amapan ko kitaan. Ay maray, addan pagbayad mo ijay inutang mo a groceries. Ayun gayam, jay inutang mo akas. Judith na gayam ang. Aya. Sa anak amadanagan kan kamaray, taamok nga da pagbayad mo. Sika, sa dino nga iti papanam? Mapan ko idarom dagiti nakautang kanya kasaan nga agbaybayan. Anya? Ipabalod ko idamaray. Nagrigat da singiran. Siyak pa iti apaan da. Iso nga idarom ko ida. Paibalod ko amin ida. Apay nga'y anagango dagiti mulam anatang lakay. Uwan nga rod. Iso nga rod ti kunak.
Anya nga iso ako nam. Di mo imbagbaga akas to'y gayam tinagbanagan dagiti mulam. Kaya na tamayat pa'y mo ide. Kayat mo asawan. Saanan ang maisalbar dagiti mulam? Maisalbar mo ta sa asawam. Kita magbet-betak pa yun ti daga. Maibaludak nga rudan. Anya, maibalo ta sa asawam. Ay, tangay sana na maisalbar dagiti mulak anatang agkuy-kuy yakoy aklatan. Kabayatan nga gururayak iti tudo pare. Ay, adan nga gringat ti panagbiag tayo no kastoy. Katanya nga rod nga kasta talaga. Problema kaya nakautangak. Ha? Sino ko mati awan utang na pare? Ay, sapay awan pangalaki ti pagbayad ko pare. Imbag ko nam kanyak pare, tanagururnong ni bakit kaw. Adamat basit pagbayad mi kadagiti utang mi. Ingrid, apay nga da ka dito likod ti eskwilaan. Di nakman surut-surutan. Ay na, kaya't kung nga ron nga agkalangan taman ang mga nakasla idi. Awan na ima sa sidak. Sardinas lang na ito yung pabalo ni nanang ko. Oh. Ha? Ay, aywan. Adan sa lauk na marunggay. Di mo man kita-kitaan. Ay, pimugrot kayon samot kan, Ingrid. Diyak man mo. Awan mat manan karga na, Jeref me. Unay mo dagiti akabalay kung taidlak da mo amin at tawan. Ridaw. Sapay nakapudpudot mo ti panawan. Ay, saan mo ano katandag iti tawa? Lukatak atap no, presko ti angin. Basta saan mo alukatan kunak. Apay aya, agan ano ka? Di mo kunain akabutang muntilawag. Oh. Kwa? Kumari po na! Apaw! Diyan mo kumarim dahi diyan mga awag kanta. Shh! Ha? Di ka natagari. Aguri ka man. Aglin na wag taman. Eh, Anyat mapaspasamak. Adan sa kabutang mo Kumari po na! Nudi kag parang idarong ka! Anyat ko na. ay sos, anya nga iti aramidak lakay. Ah. Ipabalon na kung ta kumarek. Tapay. Apay, anyat inaramid mo kuma? Ay, dagiti inututang ko akan kwa na ha. Imutang ka kan kwa na? Namnamaak ngamin ang makabayad no makaburas ka itinateng mo. Ay, unay kan. Nagkunang amin nga umutang ka. Eh, lakay. Da ito ititandaan nam Saan ka nga utang no saan mo akabailan abayadan? Nawatam! Wen, lakay. Ingrid, makamukan dito balay. Bantayam na giti ading mo. Tada papanan mi kaninanang mo, ha? Sa dino ayat ipapanan nyo. Mapana ko maijibalay ti classmate ko. Taagaramid kami ti project ni. Mapan mi kasarita dyan nakautangan ni nanang mo. Ibagampay laeng mait. Tapno ang muda dagiti naiimas asinsindada, apuro utang. Ala! Isu akasapulan, mapan mi kasarita. Tapno di da idarom ni nanang yaw. Nanang, pudno ka di ko na ni tatang? Ay, saan mo apatpatyan ni tatang mo? Kundi mo man awag-awagan ni nanang mo iti mame. Tawan na pulos makukwarta na ita. Sige nga rod. Isublik to jay sigot nga awag ko kan ni mami. Nanang. Wan, kasta ti awag ko kan kwa na. Nanang. Angam. Uray, dagiti naganak dagiti classmate ko. Kat adamat laut utang da. Wen, ang madapagbayad da anam naman da. Ningay nanang mau, pangalan na ko may tipagbayad na. Intakit din. Sumanao ka pa'y laang. Maladaw tan iti hiring. Basta laglagi pa ma, bakit? Saan ka nga utang, no saan mo akabailan abayadan? Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita? Ana adaw, iti pagsasao, ako na. Saan ka nga utang, no saan mo akabailan abayadan? Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon
ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay.